Havar Karbiri Sunim Sorongaji Indeng Thongke Praisi Singhason Havara Longta Mesen Pen Katalon Pon Singhason constituency ki paru langbung ding pi porong alongta asengkan wangason thak thaksi Mesen Pen Karbiri Sunim Sorongaji Mesen Pen Katalon Pidupon Longlo Lapen Pirangke tum kahumri damahut nang kepacini duna tengke piningkan ason thak thakta muning asengkan nang kileta Lapen an susi Katalon ki Mesen Jep Hansi bor ipon popusi Pirangke karjahut nang cethan pon Lapen labang so Karbi Risunim sorong aja sai ke klemalong local yam amar sing ti sohin pensitami cirap citu dun lopusi Pirangke thengnu along nang cethan dun Tangte alang nitum nang kapacini dun alamle arjupon lona Singhason Pen Rostom Hanse News Report Public TV Karbi Anglong Opini netum badak Singhason Havar along Langdeng Thongkep Raisi Havar Karbi disu nim surong aje tarikin koi Raisi pen netum la derang nomhan kedeng cengkon ilo masih patumi pen cepate cengkon si pini anke cepate kon ini kecoi masih ladak derang cetong ada unit bangke ada unit cap cetong masih nonan bangke samjin pen cepate kon komdo masih kenap an bang senetum cepate pajuti ada bakal pajuti bakal asani yang sama por bangke ada ramai pila pen mau pagi ramai akan senetum ani dia por bangke itu kada kecepatan pon rang itu bawa ke kiap tu di lak kiap balong pen kecepatan pon asal mu video lu sekitar cepati pon asal mungkin lah kenang sot bangke rong ketong lapen ditong tinggi sukirung lapen suki pakan alum acak ikan lapen kongsi betul lapen ambi patu dan kai ke abdu kason si aparim asonan si itu cepati lapen lun bari mangbong tangela rongki malum kai sini tempat cepati ini kerantang ini kan cara penting kita resi cabalang kerantang ini kan penting resi dalam plena kan kita yang kontu ini kon kosong akimi kedeng kono bangke nilitum kai ke apa bangke pining si kedeng konceng lah senilitum lah youth festival long gitu hutang hala da kai ke apta ka cepati to kom aningkan bangke nitum patili ke apsi bibi lo da pining bangke hala da youth festival long ta kai ke apa bangke cepati to kop ke masih pining bangke patili bangke di beda si kai ke apa si kom Iklan kita mau cinta nak itu kita lalu mau nanti tangkap polisi itu dengan itu di iklan kita mau tapi ini tangkahin nah kita hinna tapi ini kesiksa itu sampai olah bangke itu mong pining cot ko kali aningkan bang da satu kasih satu ate nilutum ladak Singhason Havar bangke kirung kerek adimta komhek teladake pen officer kedung officer abe teladak bangke konane kamera mule toklem postada ke target lasona side apenge ladak bangke office ta itu mongai komhek lason sa kirung kerek lapu tangka mahajin bangke kenang sora por bangke kenang kasih sagdo tu tame eson nitum ini jutang Singhason jutang asong anai pu hoi tami turun itu ini tak nitum Singhason MSC lo karena IM karjong Commerce Council kai mati alangli si price nitum han 70-80% an ke alangli jinsin na kira mangke tu berarti masih nitum apor hulo pulang te akisung bang ke ceklong ada kita keceng hulo pulang te kirung kerek pen bangke sungkung dan alang liyong si na anang cerapun kidung kali ko te labang so
awal utang kami nabangso apa ramai kami ini tempat di mata milimen ke tenong hang nilai lah singason utang singason awal utang asong amai kubur